ngoba ngaphandle kokuthembeka komama nomntwana vele akazothembeka. Itshitshi elingeyona intombi liya kanjani emhlangeni? Lingene kumuphi umasipala? Lihlolwe kumuphi ugogo? Itshitshi olibona selisemhlangeni lapha yana uma ngabe itshitshi lingenzi kahle emphakathini ligabe ngeso noma naliso lelo lingasasekho liyaphi emhlangeni wabanye abantwana ngoba kufanele lihlale phansi. Ubutshitshi sebebenzela icontent umuntu athenga lona itshitshi ahambe emhlangeni nalokuthi onomehlo abazama ukuthi bangabe abangani nezingane. Lonto le iyabosha ubutshitshi manje because nomehlo ugcine somngane wakho akasasho masonakele ebona ukuthi usuwonakele athule. Irongi lonto leyo irongi. Ngithi nabo abazali bayathula ngeke umzali uhlule ukubona ingane yakho ukuthi ngimzala waye nje wakhule nje manje usehlukile usenje umzali aqale eqine kuyena mina ileyo nje ngisho ukuthi aqine kumzali because nomehlo masefika lapha sesi 100 to 1000 ngeke sibone sonke. Abazali benza into right. Usana ukuhamba ngamavili xa semhlangeni ningena nomehlo ningenamuntu Nkosi yami. Intombi nentombi ayigibele ebhasini ihambe nonomehlo ngakubo Nkosi yami ingayifikeli bayayifikela. Bayayifikela amavili. Kulonyaka lo bhuti wami ngibona ngingakaze ngibone uqhamuka kanjani emhlangeni sina njengentombi endala no 30 plus. Mahlangana lapha yasiyazana ayikho intombi engayazi kunama camp ubhuti ahostwayo amagosi kodwa wena kasakubona uhlolo sikubona ndawo ngenxa yokuthi kusokho wafika kungcoliswa into yethu. Why sihleli singalali awukwazi ukulala phinde uqhamuke emhlangeni bafethu bodadewethu iyekeni loyo uphuzo oludakayo nibona sengathi luya ngokuya luyancipha intombini njengoba bese ithanda ukudlebeleka ezinye before kodwa manje nibonile umehlo ukuthi awu engathi siqala ukuhamba kahle. Yeah, kodwa manje ngathi nithi khona kuningi okunye okwenzekayo enifisa ukuthi nikhuze futhi. Yebo kuningi impela. Yeah, mhlambe njengakuphi? Besicela ukukhuza bandla koza kwethu. Angazo ngizotho odadewethu abangahluleki. Sicela intombi zihlolwe, zijoyine omama abahlolayo. Sicela intombi ziyekele ukuqasha amabhasi nama-V-class zemhlangeni zingaziwa lapha. Asikwazi ukuthi sithi sihlolwa sonke ngoba sineminyaka eminingi kangaka. Siqhamuke sesibona wena emhlangeni. Kuyona leminyaka engaphezulu kwa10 sihambile asikazi sikubona nakweyodi camp. Kodwa siyakwazi ukubona lapha emhlangeni ngobani? Qashipha siyakho yenzekile kulonyaka sikubonile kubaningi abantu esingazi babone ecampini. Ayikho icamp engaze ngihambe eThekwini, ayikho icamp engaze ngiwahambe emakhaya kuphi akekho umuntu engangambona kodwa ngikwazile ukumbona emhlangeni. Phethe umhlanga asutholanga kodwa senza amachitshi ukuthi umhlanga kwathi uyephuka ama intombi ingaphelele mhlawumbe izozama ukuthatha ama chance lapha babe suke beyishona into engekho ngathi manje. Yayenzeka kudala manje akuselule yenzeke ngoba umhlanga siyawukhelelwa sufica usukhiwe vele ukhiwa obaba lapha bawugenge bawubeke phansi akusekho possible ukuthi umhlanga uqhephuke ngoba uselona itshitshi. Kodwa nje siyabaza abantu esihlola nabo bonke laba enginabo la ngiyabaza asibona ngisho abantu abahlala ngandawonye sazana emacampini kanje ngokuthi sibe intombi siyakwazi ukuhlangana sazana. Siyacela ninyeke lento ukuthi mangabe nine trend lana nziwa khona nidume ngakhona bese ngicabanga ukuthi nale matshitshi nizokwenza kanjalo because ningcolisa isithunzi sethu sonke. Bafethu ucane ihlonipha into esenzayo nathi siyakuthanda nathi ukuba nezinto eziright siyakuthanda nathi ukuthanda abantu abanemali nani kodwa siyakwazi ukuhlonipha singakwenzi lokho sikwazi ukuthi sifuna ukumela umuntombi awukwazi ukuqala ngento egcina ngako ufika uenjoy life ugcine ngokuzoba itshitshi mawube itshitshi uvela ususuka uqala ube itshitshi awuqala ukube enye into ugcine ngokuzoba itshitshi asikwazi ukubona manje ungazange ukhulubile lonto. Sicela niyeke ematendeni siyafika asinayo indawo yokulala kulela abantu abangekho kuma forms asuke ehanjiswe omama ama forms Omama bahambisa ama-forms ey'ntombi siyabhalisa amatshitshi abhalisa ukuthi nginamatshitshi awu100 mase makwenziwa amatende kuyazi ukuthi kumgungundlovu silindele intombi eziwu500 uma sufika wena ngebhasi lakho noma nge-V-class yenu nina eningaziwa la nizothatha indawo yethu nithatha umhlanga wethu asenayo indawo. enye into sonke siyintombi endala mina ngiyintombi endala ngiyigoso seKingcetshwayo. Yeah, usungayicabangela ukuthi ngeminyaka emingaka mangaba ngithi umhlanga uqala ngo2010 ngendlela yokuthi even yasedlukula umuntu ongangazi ungangirecognize. Yeah, mangisikade ngawuqala ukuhamba umhlanga even nalaba engihamba nabo bafike ngemuva kunami emhlangeni. Siyintombi endala masisemgidini lapha arena siyazana ngiyamazi ubani siyazana siyakwazi wena ukuthi angibhutotsha sokhona ukuthi wena awufuni ukuhamba ama camp mangabe kunomeme lo wentombi
intombi zonke ezinye ziyafika kuyahlolwa ke ememulweni wetshitshi So ememulweni iqala ngokuhlola kuqala. qala ngokuhlola kodwa wena sikasakubona ngisho ememulweni asikasakubona ngisho emakhempini amakhulu into engiyibukayo bhuti uthatha abantu benza lo TikTok lo usufikile kuyatrendwa awukwazi ukutrenda ngento umkhosi omhlanga bhuti uthatha umthandazo kwabantu abangalali umkhuleko anikwazi ukufika enambeni yolala nize sizongcola sonke ake angilibeke nje ngendlela engeke izibe right hayi ukuthi bhuti ngoba ngihleli ngimuhle kangaka ngithanda ukulala ngiyathanda ngihlonipha umthandazo engawujoyini ngisingajoyini umthandazo awukwazi ufike wenze noma yini uzongena emhlangeni nathi uzosindlulisela ingelosi zethu siyangcola mawukuthi wena ufuna ukutrenda zama ukutrenda ngenye indlela akhona ini Butchasashon Maskandi Festival ngoma kazolo hamba trenda lapho emathuthini akutrendwa umthandazo siwenza lapha ngoba butchasa ngesikhathi benza noma yini abantu abaganga nabo bazokuthi nathi siyaganga babona intombi zabo zimnathi emkhosini yabona nje phansi ngabantu abangawona amathuthi emhlanje abahloleke kuze siye ukukhuluma kanje abahloleke abantu abangawona amathuthi emhlanje abaye ngampela asifundo yonke iyekeni okay khona lakho befuna ubeka nje just 1 second bengithi nje mina bengifuna ukugcizelela ekuthenini vele lezi intombi abafika laphana bengahloliwe abantu abalokhu njana abasuke behambe ngama transport aba ama V-class o H1 besichomela benza ama content bebhuka silale ematendeni bafethu ade sawuqala umkhosi omhlanga uhamba nje ngebhasi futhi uhamba usuku uhloliwe ufike laphana ulale etendeni nomehlo wakho mangambabuza nje ukubalazini abayazi amatende abawazi abazi nathi sihlukaniswa kanjani sihlukanisa nama districts laphana usuku ungeke usasho le camp yakhe encane engakini sigodisa ngakini ngoba mina nje ngangihlolela kaDube enduneni angeke usasho kanjalo masu laphana ngukhincetshwayo yabo so besicela nje ukuthi abantu befike ngamabhasi behambe befike behloliwe bafethu befike behloliwe bengayenzi lento yabo icontent nje bafethu emhlangeni azizele ngecontent bakithi ekhakse show wesikantuli isigodi Pastor Nkosintuli yabo yaya usuka madoda ukhosi lobo benkosi umavumengwana kandlela kaSophisi lapha enikhona nini yebo kodwa ngokuhlala akuphela kuhlukelene khona nenkosi lapha nogodide kandlela laba abathulile phezulu ekanza bese kukhona umkhosi futhi ongapha ezansi eSouth Coast futhi bakho indlela kaSophisi unjalo impela awuswake kodwa ngokuhlala ngizinze eSteng Steng kwaDukuza yebo ngiyabona lo msebenzi wokuhlola intombi uyinselela kangakanani ma uyinselela enkulu kakhulu ngingene khona ngo-2018 so 2018 kusho ukuthi ngiqala nje ngihamba nogogo obekuyena yena obebheka umntanami kwazi kwafinyelela la esigabeni sokuthi nami ngingene ngibone ukufundisa ukuthi ugogo ngifundisile uMaZulu wasendulinde yebo kusho ukuthi uyena obedameza ke ezongifundisa ukuthi kwenziwa kanjani ngihambe nabanye omama ngifunde futhi ukuthi kwenziwa kanjani kumaningi kakhulu ama challenge esibhekana nawo kulomsebenzi kakhulukazi kufanele umntwana umazi ukuthi uhlobo luni lo mntwana odila ngaye ngaleso sikhathi ubazi bonke uphinde ubahlanganise uphinde ubahlanganise ukhiphe umuzi wakuloyana ukhiphe umuzi wakuloyana uzofaka owakho umuzi kulomntwana baphile into eyodwa ngokwesisu sakho wena mzali so ama challenge amaningi lawo esibhekana nawo ngoba uthola abanye abantwana abathethiswe emakhaya bashawa abenziwa lutho amaqanda yebo nathi asibashayi ngoba sicabangela khona ukuthi singaboshwa ngoba uhulumeni uyasicindezela kodwa khona nabanye noma bengashawa kodwa khona lezi ingane nomkhubo omubi nje onyenyekayo lethi mayithethiswa besiphukula ithukela iphukula ikushintshele la ebusweni yebo khulele ekhaya elinjalo ibhekana kanjani nenselele njengalezo kuye kudinga ukuthi uhlale phansi naye umntwana ukhulume naye umtshele into ongayithandi umtshele impilo othanda ukuthi ayiphile nawe uma ngabe sathanda ukuqhubeka nawe nohambo omunye uthola ukuthi ngempela uyathanda ukuhlolwa kodwa akakuthandi ukuthethiswa akakuthandi ukutshelwa yena into ayaziyo kwazi ukuthi uzovula imlenze akhombisa ugogo lento ayifunayo ayihambele so mase kufanele ukuthi benze okunye nabanye abantwana ukuthi akakuthandi lokho so sekufanele ukuthi wena ube umzali
umzali kuloyo mntwana loyo. Yeah. Ulandelela ukuthi mhlambe ngabe ukhule kanjani, akukho yini ukuhlukumezeka oke waba nakho emndenini, bese kuyima uzohambisana naye ke kanye nalabo abanye abakhona. Itshitshi elingeyona intombi liya kanjani emhlangeni, lingene kumuphi umasipala, lihlolwe kumuphi ugogo itshitshi olibona selisemhlangeni lapha yana. Uma ngabe itshitshi lingenzi kahle emphakathini, ligabe ngeso noma naliso lelo lingasasekho, liyaphi emhlangeni wabanye abantwana ngoba kufanele lihlale phansi.